Abajejwe intwaro muri Ukraine bavuga yuko ibiziga vy'abantu birenga amajana 4 vyasanzwe aho vyapfubwe mu ndwi iheze mu muji wa Izium baheruka kwisubiza uri mu buraruko bushira ubuseruko ngo biriko birataburugwa. Abanyamakuru bariyo bavuga yuko ivyo biziga vyose ngo bisa yuko ari vy'abasivile, ikiziga kimwe amaboko aboheye mu mugongo. Kare ikinogo kimwe kirimwo ibiziga 17 by'abasirikare ba Ukraine naco cyatowe. Hari ibimenyetso vyerekana yuko ngo baborejwe gufa. Abasirikare ba Ukraine barafashe umuji wa Izium mu ndwi iheze mu gihe abasirikare b'u Burusiya bariko barasubira inyuma. Abicishije ku mbuga hwaniro mukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko abakoze ivyo arabicanyi, avuga yuko Uburusiya bwasize inyuma urupfu n'akababaro. Yavuze yuko murabo bishwe ngo harimwo n'abana. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhinde Narendra Modi yabwiye umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin imbona nkubone ati ikisi gihe c'intambara. Aho abo bagabo babiri bari mu nama yo kwabo yabo yo ku ruhande mu gihe bari bitabiriye inama idasanzwe y'urwego rwa Shanghai Cooperation Organization ibera Uzbekistan. Televiziyo y'Ubuhinde yasubiyemwe amajambo ya President Putin aho yishuye avuga yuko ngo ashaka ko intambara ihera ubu bwavuba, ngo ariko Ukraine isa n'ifise ivyo ishaka gushika ko ku rugamba. Yaba bwana Modi canke President w'Ubushinwa Xi Jinping na wasanzwe ari muri iyo nama nta numwe yigeze yiyamiriza ku mugaragaro Burusiya kubera igitero cyo muri Ukraine, ariko aho yavugeje ku wa kane bwana Putin yaremanze yuko Ubushinwa bwagize umwitwarariko kubera iyo ntambara. Nigeria na Maroc vyashize umukono ku masezerano yo kubaka umuringoti wo gutwara gaze uyikura muri Nigeria ukayijana muri Maroc hanyuma ikajanwa i Buraya. Ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'uburengero ECOWAS naryo riri muri ayo masezerano. Ni inkuru ya Ishaq Khalid ari Abuja, mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Uyu muyoboro uresha da kilometero 5600 uzava muri Nigeria unyure mu bihugu 13 bya Afrika ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Uzafatanywa n'umuyoboro wa gaze uhuza Afrika y'Amajyaruguru n'Uburayi kugira ngo winjizwe mu nzira zinyuzwamo umwuka wa gaze mu Burayi. Mu itangazo ikigo cya Nigeria gishinzwe ibya peteroli cyavuze ko uyu mushinga uzagemura gaze mu bihugu bya Afrika y'uburengerazuba kandi ukabuteganya n'inzira nshya yo kuyigemurira umugabane w'Uburayi. Biteganijwe ko uzagemura metero cube miliyari 3 za gaze buri munsi. Cyakora igihe umushinga uzarangirira cyo ntikiramenyekana. Aya na makuru ya BBC. Umugore w'umunye Iran akiri muto yagiye muri koma hejeje gufatwa n'igipolisi kijejwe inyifato i Tehran yapfuye. Mahsa Amini yajanywe kwa muganga nyuma y'isaha imwe afashwe yagirizwa kurenga ku mategeko agenga inyambaro. Nyina wa Amini yabariye igisata ca BBC gitangaza mu rurimi rwa Farsi yuko abapolisi bishe umumarayika wiwe. Igipolisi cyavuze yuko yafashwe n'ubugwayi bw'umutima amaze gushikanwa ku gituro ca polisi kugira yumvishwe kandi agorogwe. Bahakana kumukubita. Ibi vyabaye vyateje ishavu ryinshi mu gihugu. Umukuru w'igihugu ca Iran Ebrahim Raisi yategetse ko haba itohoza. BBC yamenye yuko intumwa za leta y'Ubushinwa zankiwe gushika mu kibanza kiberamwo umuhango wo kunamira umwamikazi Elizabeth mu Bwongereza. Umuvugizi w'inama nshingamateka Sir Lindsay Hoyle ngo yankiye izo ntumwa kwinjira mu kibanza ca Westminster Hall bitewe nuko Ubushinwa bwafatiye ibihano abashingamateka n'abakenguza amateka b'Abongereza batanu. Ni inkuru ya Jonathan Josephs, mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Mu mwaka uheze Ubushinwa bwafatiye ibihano byo kutaja muri ico gihugu no gufatira amatungo Abongereza 9 barimwo abashinga amateka n'abakenguza amateka 7 kubera bagirije leta y'Ubushinwa gufata nabi abayisilamu baba Uighur. Ivyo vyaciye bituma userukira Ubushinwa mu Bwongereza yankirwa gusubira guhonyoza ikirenge mu ngoro y'inama nshinga amateka, ingingo ubu yanafashe intumwa z'Ubushinwa zashaka kuja kunamira umwamikazi Elizabeth wa kabiri ahisandugu y'ikiziga ciwe yashizwe. Aho naho akaba ari mu ngoro ya Westminster. Gushika kuri iyo ngoro bitangirwa uruhusha vyumvikanywe ko n'abantu batatu barimwo abakuru w'inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe n'ubuserukira umukuru w'ubwami azwi nka Lord Great Chamberlain.
ibi bishitse mu gihe imigenderanire hagati y'Ubwongereza n'Ubushinwa isanzwe itifashe neza. Ibirori byo kuwa mbere byo gusezera umwamikazi bizobera Westminster Abbey, byo bigengwa n'ayandi mategeko, kandi icegera c'umukuru w'Ubushinwa vyitezwe ko azovyitaba. Amabanki yo muri Libani avuga yuko azokugara ikiringo cy'iminsi 3 mu ndwiza kubera urukurikirane rwo kwibasigwa n'abakiriya bazo bashaka kubikuza amafaranga baziganije mu mabanki mu makonte yabo. Habaye ibikorwa nk'ivyo vyinshi no munsi, aho wasanga hari n'abakoresha inkoho z'ibikinisho, abari ngaho bakavuza impundu bashimagiza abakora ivyo. Amabanki yo muri Libani yarashize ko inzitizi nyinshi ku kubikuza igihe hatangura ibibazo by'ubutunzi muri ico gihugu haraciye imyaka 3. Ingingo yo kugara izo banki ije mu gihe leta ya Libani yemeje kongera imishahara y'abakozi ba leta ikagwizwa na 3. Jacques. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Reka dusere mu Rwanda dusubire ku nkuru twatangiye kubagezaho ejo y'abaturage batuye mu duce twa Kibiraro na Kangondo mu mujyi wa Kigali bavugaga ko baguswe n'abapolisi ndetse nta muntu wari wemerewe kwinjira cyangwa gusohoka. Banavuze kandi ko bakatiwe umuriro n'amazi. Ibyo byari mu rwego rwo kumvisha ko bagomba kuva muri utwo duce twubatse mu kajagari bakimukira mu mazu agezweho bubakiwe mu Busanza. Ubutegetsi buravuga ko bahawe ingurane ihwanyije agaciro n'imitungo yabo, nubwo hari abemeye kwimuka ariko benshi barabyanze bavuga ko ingurane bahawe zitangana n'agaciro k'imitungo bari bafite. Mu gushaka kumenya uko baramutse twavuganye na bamwe batubwira ko igikorwa cyo kubasenyera cyatangiye mu gitondo, bakaba bari hanze bashakisha aho bajya. Umwe mu basenyewe ni Jean Ndolape Barawugira wambwiye ko yaratuye Kibiraro. Rwose batangiye kuyasenya, niyange bamaze kuyisenya, uburyo n'imodoka yari kudupakira yari iri inyuma yacu, Caterpillar yari igiye no kuyibenura nayo. Uvuze ko inzu yawe bayisenye, ku bintu byawe wabipakiye, urabipakira werekeza hariya mu Busanza leta yagenye kubatuza? Oya, ntabwo ariho njya njyewe, ndashaka ubundi buryo bwo kubaho kuko uburyo bangeneye ntabwo bunkwiye. Mfite umuryango w'abana 5 nanjye n'umugore tukaba 7. Ni ukuvuga ngo bangeneye icyumba kimwe, kandi dufite abahungu n'abakobwa nanjye n'umugore. N'ibintu umuntu aba afite ntabwo nabona aho mbishyira, keretse mbishyize ibikoresho bibaye mu nzu nje n'abana tukarara hanze. Iyo nzu kwiretse ugiye kwisunga ubucamanza utabera kugira ngo urebe ko hari icyo bagufasha cyangwa hari amafaranga y'ingurane baguhaye? Nari nareganye nabo mu rukiko nsaba ingurane ikwiye y'amafaranga, bakampa ku giciro kiri ku isoko ubu, ariko urubanza ntirurasomwa, barushyize kuri 23 y'uku kw'icyenda. Ubwo ni ukuvuga ngo uhereye uyu munsi mu gutangira ubuzima bugoye bushaririye nk'ubwo tumazemo iminsi 2 kugerana n'uyu munsi, turi mu kaga gakomeye. Wambwiye ko hari amazu batangiye gusenya kandi ko hamaze iminsi nta mazi nta muriro w'amashanyarazi n'abapolisi bahagose. Nk'abantu bagihari bo babayeho gute? Umva, ubu nkubwiye ngo babayeho gute, byonyine uje buriya ari nk'abaganga bakomeye, uwaza akabashyira ku gipimo yasanga buri umwe wese afite ihungabana muri we. Kuko niba waryaga uturukije amafaranga ku nzu wubatse, ukaba waryaga ari uko wagiye, ibyo byose yaba amazi n'umuriro ukaba wari warabiguze warabishyize aho uba, none bikaba bigeze uyu munsi nta burenganzira ubifiteho, nawe urabyumva ubuzima uko buba bubwifashe. Ko rero abo bantu leta yabahaye igihe kirekire gihagije, ndetse mu minsi yashize twavuganye n'umwe mu bavugizi ba leta watubwiye ko amazu babimuriramo afite igiciro kiri hejuru y'icyo mwebwe muvuga, ndetse mukunze kuvuga ko hari n'amatoya ariko bavuga ko afite ubuso buri hejuru y'amazu mufite aho ngaho. We yavuze mu rwego rw'amategeko nk'umuntu ukorera leta kandi uri ku mushahara ahembwa, ntabwo tubimwifurije ko inzu ye bayihirika,
ariko iyo ufashe agaciro k'inzu ushobora kubaka, kuba twarubatse mu kajagari tugahabwa ibyangombwa ntabwo ari igisebo, kuko ntawe muntu wese uvuka ngo ahite agera aho azagera ari n'umusaza. Jean de la Paix Barawugira. Navuganye kandi na Claudine Uwineza umaze kwimukira mu Busanza, yambwiye ko afite umuryango w'abantu 10 akaba yarahawe inzu y'icyumba kimwe na salo. Natangiye mubaza uko umuryango munini gutyo waba mu nzu ntoya ingana gutyo. Nyine kuko nta kundi twabigenza, ni ugushakisha uko umuntu aryamishamo abana, kuko nta kundi wabigenza. Aho wari ufite inzu imeze gute? Nari mfiteho inzu y'ibyumba 3 na salo, mfiteho n'inzu y'icyumba na salo n'amashamburete ageze muri 5 nakodeshaga. Usibye se ko iyo nzu uvuga ko ari ntoya, ubundi hari ibindi bibazo bihari ko twumva ko ahantu mwimukiye hameze neza? Inzu gukomera ko zirakomeye, ariko mu buto bwazo natwe nicyo tuzirenzaho mu butoya zifite. Wambwiye ko ufite umuryango w'abantu 10. None ko atari ibanga, ubwo urabaryamishamo muri iyo nzu gute? Ntabwo bitworoheye, dufata nk'akabaye muri salo tukadandura akaba ariho baryama. Ibindi bibazo byo ntabyo, amazi, umuriro, ibyo byose birahari? Umuriro n'amazi biraboneka, ikigoye ni uburyo bw'imibereho nyine. Tubona mbega ibitunga umuryango nabyo ni ikindi kibazo. Aho twari dutunze n'iyo miryango yindi twakodeshaga, ukabasha kubonamo minerivare y'abana, ukabasha kubonamo ibitunga abana. Ubu rero ntacyo kuvuga kindi tugifite ndetse uretse kumirwa abantu babashije kubona. None murasaba leta iki? Icyo twasaba leta wenda nuko yadutekerezaho, nyuma y'ibiri kutubaho wenda bakadufasha mu buryo nabo baza bakareba aho turi kuryamisha abana, wenda bakiga ku kindi kintu badukorera kugira ngo badufashe kugira ngo imiryango yacu ibone uko yongera kubona uturyamo nk'uko yaryamaga. Kuko ubu tuvugana rwose hariho abarara bicaye badafite aho kuryama. Nawe urabyumva biteye amakenga kubona mu nzu y'icyumba na salo umuryango w'abantu 10 ntabwo byoroshye. Hanyuma nawe waje aho ngaho ariko atari ku bushake bwawe, bakuzanye ku ngufu? Oya, ntabwo ari ku bushake kuko nta kundi twabigenza, kuko bategetse ko bagomba gusenya. Buri wese nyine ari gupakira ibintu akerekezwa muri Busanza. Claudine Uwineza umaze kwimukira mu Busanza. Navuganye kandi na Jean de Dieu Ihorahabona watubwiye ko yasenywe mu mwaka wa 2020, ariko akaba yaranze kwimukira mu nzu y'ingurane aho mu Busanza kubera ko abona umutungo we barawutesheje agaciro. Yatangiye asobanurira ko uretse kwiyambaza inzego z'ubutegetsi yanagejeje ikirego mu rukiko. Mfite inyandiko nyinshi nagiye nandikira inzego zitandukanye, guhera ku rwego rw'akarere kuzamuka kugera muri Minaroke, ariko buri rwego ngenda ndwandikira, ndetse nandikiye n'abadepite imitwe yombi mbereka ko umutungo wanjye bawutesheje agaciro, ariko nubwo bawutesheje agaciro ntanga kwimuka, bagomba kumpa ingurane mu mafaranga nkimukira aho nshaka nk'uko itegeko ribiteganya. Ariko nta rwego namwe rwigeze runsubiza. Nagiye mu rukiko, rwo urukiko rwanga kwakira ikirego cyacu kubera ko twari twatanze ibirego turi benshi, ariko twatanze igarama rimwe. Babyanze nibwo twagarutse, noneho dusa nk'aho dutujeho gakeya, ariko turi kureba inzira twanyuzamo kugira ngo twongere dutange ibirego buri muntu noneho ku giti cye. Nibwo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 2020 baje kunsenyera. Ubwo hari amasezerano bagusinyishaga bavuga yuko bumva basenye mu kwa 3, ariko bakagusinyisha amasezerano avuga ko bitarenze mu kwezi kwa 6 bazaba baguhaye ingurane ikwiye y'inzu. Nge rero kubera ko amasezerano nabonaga ari amasezerano anyuranyije n'amategeko, nanze kuyasinya. Ubwo narigendeye n'umuryango wanjye tujya gukodesha, ubwo inzu barayisenya. Wowe ntabwo bari bakwemereye inzu hariya mu Busanza? Nari naranze ingurane y'inzu kuko mu nyandiko zose nandikiye inzego zitandukanye nababwiraga yuko ndakeneye ingurane y'inzu, nkeneye kwimuka kugira ngo ntabangamira ibikorwa by'inyungu rusange, ariko ntabwo nkeneye ingurane y'inzu. Wagiraga ngo baguhe amafaranga ujye aho ushaka? Ngiye gutura aho nshaka, cyane cyane ko hariya nari mfite amazu menshi akodeshwa akamfasha kwishyura abana amashuri ndetse no mu buzima busanzwe. Ubwo yose urumva bari bamaze kuyasenya,
bashaka kugira ngo bazampe inzu imwe mu Busanza. Nge rero narebaga ubwo buzima nkabona ejo hazaza h'umuryango wanjye hataba hagihari. None se ubu ibyo kugira ngo baguhe amafaranga ubigeze he? Ngendi mu rukiko urubanza ruzasomwa ejo kuri 29 ngo dutegereje imyanzuro y'urubanza ko izaza imeze uko biri kose. Umuntu azareba icyo umucamanza azaba yashingiyeho, icyo gihe nibwo umuntu abona icyo gutangaza. Ariko rero muramutse mutsinzwe mu rubanza no kuvuga ko ya nzu babaha mu Busanza nayo mwahita muyanga cyangwa mwapfa kujyayo? Oya, ntabwo nge nafatse. Rega nuko amasezerano bateganya kudusinyisha umuntu wafashe iriya nzu nge narayabonye. Ni ukuvuga ngo iriya nzu ntigurishwa, iriya nzu ntigurishwa, kandi noneho n'umunyamategeko w'umujyi wa Kigali nawe ubwe yarabitubwiye, atubwiye ko ziriya nzu ari imfashanyo. Nge rero nk'umuntu wari ufite umutungo mfitiye ibyangombwa ntabwo najya gufata imfashanyo kandi nzi ko nimwe ku mpamvu z'inyungu rusange. Jean de Dieu ihora habona ugitegereje icyemezo cy'urukiko. Twashatse no kumva icyo leta ivuga kuri iki kibazo, ariko habo muri leta ntibabonetse. Mukomeje kumva BBC gabuza imiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi makurikira ano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. Tugume mu Rwanda, ariko mu rubanza rwa Christopher Kayumba witabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumukurikiranyeho icyaha cyo gusambanya ku gahato, uyu munsi nabwo urubanza ntirwaburanishijwe bisabwe n'urukiko. Ukuriye iburanisha yavuze ko urubanza rugiye gukomezanya n'abacamanza batatu mu gihe rwatangiwe n'umwe. Bwana Kayumba nawe yazamuye inzitizi z'uko afunze mu buryo bwa kato ndetse akaba ataranabona inyandiko z'ibirego. Umucamanza yavuze ko urubanza rugomba gukomereza kuri gereza ya Mageragere. Yaburegwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko bagaragaje ko bafite impungenge z'iki cyemezo cyo kujyana urubanza muri gereza. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Jean Claude Mwambutsa. Ni urubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype, ariko bigoranye kuko amajwi atumvikanaga neza. Inshuro nyinshi Kayumba wavugaga ari muri gereza yasabwaga guha umwanya urukiko ngo rubaze ibibazo, ariko agakomeza kuvuga byumvikana ko itumanaho ritakoraga neza. Inzitizi ya mbere yatanzwe n'urukiko ni yuko urubanza rugiye gukomezanya n'abacamanza batatu mu gihe uwarutangije ari umwe. Babiri bashya ngo bagomba guhabwa igihe cyo gusobanukirwa dosiye mbere yuko bakomezanya n'uwo barusanzemo. Inzitizi zo ku ruhande rwa Kayumba zo zishingiye ku kuba atarahabwa dosiye y'ibirego nyuma y'umwaka afunze. Yavuze kandi ko afunze mu buryo bwa kato kandi hari abakoze ibyaha bikomeye bo bafungiye hamwe n'abandi. Umunyamategeko wa Kayumba Sef Ntirenganya nawe yavuze ko ashyirwaho amananiza n'ubuyobozi bwa gereza kugira ngo ahure n'uwo yunganira. Umucamanza yavuze ko urubanza rusubikwa rukazongera guterana ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha. Kuri iyi nshuro urukiko ngo ruzaba ruri muri gereza ya Mageragere. Ni icyemezo cyamaganywe na Kayumba wavuze ko ibi ari ugushyira urubanza mu muhezo kugira ngo akomeze guhohoterwa nta bantu babimenye. Yavuze ko yamaze kubwirwa n'abamufunze ko bazamugirira nabi nk'uko bigenda ku bandi banzi b'igihugu. Umunyamategeko we nawe yavuze ko atiteguye kwitabira iri buranisha ndetse ko ashobora kwikura muri uru rubanza mu gihe rutaburanishirizwa mu rukiko rusanzwe. Yasabye kwizezwa umutekano mu gihe urukiko rwagumisha urubanza mu cyumba kigenwe na gereza ifunze Kayumba. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo rwavuze ko rwiteguye kuburanira aho urukiko ruzemeza ndetse ko butumva n'impungenge z'uyu munyamategeko. Umucamanza yashimangiye ko urubanza rugomba kubera muri gereza, cyakora mu gihe habaho impinduka ngo azabimenyesha ababuranyi. Christopher Kayumba wari umwarimu wa kaminuza yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 umwaka ushize aregwa icyaha cyo gusambanya ku gahato umwana w'umukobwa wamukoreraga. Ni icyaha yarezwe nyuma y'imyaka 9 y'igihe bivugwa ko cyakorewe. Kayumba yatawe muri yombi yari amaze gutangaza ishingwa ry'ishyaka rya politiki yise Rwandese Platform for Democracy. Inshuro nyinshi yagiye yumvikana mu biganiro mu itangazamakuru anenga ibikorwa n'ubutegetsi buriho. Kuri bamwe icyaha cyo gusambanya ku gahato ngo cyaba ari igihimbano kigamije kumucecekesha muri politiki. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali.